Umuthi ni Muhingo. School yajiye kuhigwo well in a nice way kwa njia ira. Yes. Ira no umuthi ni Muhingo. Is closing. Umuthi there is quite some traffic around because of the closing of the schools. Gweshia nyingi ira higwo umuthi. And some few ones tomorrow. Yes. No horo wa kuhiga thukuru ri. Every time cia higwo muno ndaga memories ciake. Cia Muhingo. No compare riu. Of course. Yaku. Rikaria ri kuotha emergency maria mekuo ri. Onende ari mwana ka urutwariria agaguthia marutite mitwe ngari-ini. Yes. Ithua gatene ri. Ti andu aingi muno anya Nairobi mathomagira rugongo. Ate ni mangiganire ngari ciganona. Ona mathukuru maria mageretie pio. Yes. Wakora maraihuria ni ithanio. Imwe nayo kaga thukuru. Iria yohetwo ki? Rwimbo. No ni thikũ ici nĩwona rĩu mbathi ciumĩte rũgongo. Ithuĩ aguthie sub county cia macinani. You find your way home. You go through the vegetation. Kana kahobu muthenya ucio mwana wakwa nyu ni muthenya wa thoko. Ngari ni ikuihura kana rua. Okinya mucie tene. Tondu riri, especially I'm talking about the borders. You see these scholars ri, maiga thukuru ri. There was not much fun, rasmatas and fantamagocious. Tondu ni ukimenyeretwo mucie. Acio ni urakamite ira, so what's the big deal? Yes. No borders maiga ri. There was that kamwe mucie. Ini turahigire. Aya. Cukuru ni mwahejio ni muriaga. Ini turiaga. Kamuheagwo ki? Githeri muno. We okire mwana wa mwiri kana ni urarwarite? Asa. Riu kijete form ki? Form 2. Aya. Ni kureki urarikia. And there are some ignorant people who would ask you, we form 2 gekinyaga ha? Form 4. Koguo tigetie riu miaka igana? Igiri. Oi tukoro haha. Very progressive. No, they are not very progressive. You see, you might not probably be learned, but you should know the system. Oi tukoro haha. Kawathire hai. Ai, athomagira riu ku. Kagoviri. Vai twairwo kuraihu. Kou no gutwaraga. Itugira ngari tugathie. Ugetwara Nyeri. Ni wakenenehire. Tatiga. Ekaigwa maundu macenjirie. Wikiragwo bathi. Ugetwara nginya. Hai turuki mukire mirenyo kuwa. Modo cio ne kuroreka atia. Urora. Head mathi ya holiday back then. Kwe mathi ya holiday by the name. Mathi kuhumuka. Kwe mahoranagia ho cukuru. Na wira, it's a working holiday. Ayo na kwe ma priva ukoro me thukuru. Ukira me mucie. Nekumenya wira uria gukima mucie. Yes. Ukirete gukora he thukuru. Tondu muthenya uria wahinga thukuru ri. Ona angi ni makunguyagira aria matari boarding. Tondu gwa cenjagio diet. Ni undu wa gitio kiao. Kia murutu uyu. Ibo mugeni. Yes. Uyu boda. Andu ni mahumukagio cirio. No kwanja ni ungiarakarire muno wi boda. Yes. Uinukite mwaka hinga. Yes. Ugakinya muci ugakora kurugitwo githeri. Kwanja kia bebe nyumu. You would feel horrible kariwo kandu aya matakuvaliwaga. Mationa ta we brother ambassador wa family okuri othiaga. Na andu a moi wega utoirio ni githeri cukuru. Wega ta wega. Ngurani ya githeri gya cukuru na kia muci ni ati kia muci gitire mboca. Yes. Na nike matagio boso kidogo. Jokyo kore githeri. No akora the progressive homes. Aria me out duaga. Ne mauga mumenye. Umenye sera ni arahinga thukuru muthi. Akoinuka muthi. Thongai gakima. Yes. Ne mwana ucio tonda seragirwo ri. Inyanye haha.
muthoke gakima kega na mumutiga mumutigiria yes na ni mumutigiria lions share to ni otakire gake ni oterega muci never mind ona inyue discord muri ya githerio kiriare ariaga muri ya githeria kiria muthenya wake riri aria mahinga working holiday ri you are assigned duties immediately Kwale mwana ugo kona atiri ari ni anya irovi mama mathi kuona ma TV ma radio ginya gikahingurwo we rugongo ri wathie kuihuria avoid no actually bara yes you are a workforce wala no le rugiro ururite handu hau yo itirakura ni kiruru ruigana ni ukuru ceha mugunda ni mu uria turimaga mundu anyita mbere yake yes neguo mugunda wa murimo tondu tutirega yes kiumia giki kingi yes ndirakwira atiriri kuri andu bakora ona muthenya ucio wa gucoka thukuru ni utiga kama na atuira eko yale mathathomagira boarding cikura ihu ni utiga wakima wira mathaa ma rucini wathie thukuru gweka atia thaa ici kama na thoma umuthi ni ukame no tuire gutigo kwa mundu muciuruku no tiga wacuriria mburi mahuti yes na chafi uigaha aria tuigaga Ndio mina ilo vile. And you know there was some wannabes wakora ni mathoma na andu akanairo kana city tona Thika was considered largely Nairobi yes Thika na Nairobi walikuwa kitu moja yes wakora weri boarding ile okothomaiira kuri uguo gwetagwo kia Ngoma I think it changed the name Mukurwa-ini boys wakora weri kwa ni ichuga no ni wenda kururia ndori roko produce ni wendaga woni aro atiriri yes musinionange hivi mimi mtu na lombi no watu wetu na lombi leo adona leo magethire wako ni wetu gumaneti ugasefu fair egigokinyia no coke ugakinya Thika Leo ni hali social media mbere ya kwendia guo yes wana bees yes ugacoka kwena in the cover of darkness ugacoka ichuga no no tiga ire Thika na to kwa makuyo kamera naisia kwanti yangu anaisigi wapi anaisigi hapa Ngoingwa anaisigi Makogeni anaisigi Okongo Kogeni beto Kongo anaisigi Okongo okaria muri ukahora ndiko wathi haria stage ukaria mainavu tondu ichuga matige kuraga muno karia inavu ria bauni ukoya mu Broadway kaiko kara kuria garage ugacoko gwa ukaigira cia Kalatina massive stage ya Thika ivao cia ngari ikoro iguru biu iko kure iko cia batecia iguru ugakigira cia Kalatina ukaigira Nyeri matu-ini ego cieta gote uthori dange we cieta go Nyeri kana matu-ini but I think it was the Pujos ne icio riu cia gatene ne Pujo for station wago ni cia Pujo cio cieta go Nyeri kana matu-ini tondu uria cia nyeraga never mind given today's standards that was very weird speed that was not even speed no it was not speed but compared to the jalopies of the day it was a rocket ona atumia matingira ngari cio cia Nyeri matu-ini matiaingiraga ciathiana arume ngana ikumboragira bara ni gutengera acio maingira cene takareirie bathie cietagwo ciama kana gathanga riu wari ana gisa ciaku Thika ri wendia guoya ati ni wainuka kwanyu Nairobi ri ugacoka Karatina ukoya cia ichuga cia kuringa nginya kwanyu riu nigetha ugecio kwa thukuru it was a struggle umewecio kwa thukuru no mwaka oere nditi Thika
Tono he haria we igire. Yes. Na nirenda ku maintain. Yes. The state. You have to maintain the status. Those was the first millennials who were living a lie. Tone millennials. Na thaisi matie kakohoro TikTok. Yes. Thaisi maihoretie matukanya makema. Nĩ matongire. Niĩ hewi mũhonjũi tweta Munyaka na Jothamu nĩ amũĩ. Munyaka oka hĩndĩ ya kũhingũra thukuru ndauma Nairobi. Auma akwa gĩcagi. No kanginya Nairobi kau nange harĩa twoyagĩra matatũ ageterera jezi ya Nairobi ho. Mũingĩrania nake. Akamũria mmecelewa wapi? Hĩndĩ aumire rũgongona ya mbere. Mire gũtathererũkĩte. Oke Nairobi agĩre edit. Aciari moya thukuru neka Nairo. No, that is too expensive. It's too much struggle. Oh, Munyaka. Transfer the Munyaka secondary. No, it's too much struggle. No, he would sell his rabbits to sell that fear. And today he's a swimming teacher in an international school. Very wealthy. Oh, kaso amukora how. Actually, I even bought the script. No, Nairobi. Kondo ne moro go. Na yazoka muinameria muno nego kipaga time. No, ni wako house stage mbere. Ni mnestelewa. No, no amrora wako na train. Kateri ni gatunihira kidogo. Ukamuria kagwa heindo gutwaragira angu yake ikomba. Na ikomba uti teri mutune. Riu aka research amenya kuria gwe teri mutune area ri. Auga riu ni akumete no thiru. No, he was bright. No, he was. He still is a very bright man. Yeah. Well, from the struggle. Ni struggle. Obanya dia kamao kana Nairobi kumutunga. Mumadia nake. Yes. Kau nake. Na twacokire kumenya ni njaro turiagira. Hindi mukite na gatheti iretwo Sharpen. Ariko ne kiria miti na ndia kikira muranga. Mukimenya mundu uma rugongo. Rugongo. Kambuni ya Joy Millers Limited. Ezi cia pamba na mwara ya mwetheka ku tondo mutio uria kwahana muthenya ucio. During the attempted coup. Yes. That was led by Ezekiel Chuka. Yes. Riu miaka na meige gukari. Yes. Riu nona Gen Z Makura. Ni. Na one makauga muthenya wa 25 Juni ya 2024. Na kwa mareragia guai. You see, if you are to akurari, every generation has something they will always exaggerate about. Harry Karere Retawo TX. There is the other one. The silent. X material kuhede ya kiria. Yeah, imagine it. The baby boomers. X mas yero thutha wa independence. Yes. Baby boomers ri. Riu menda yegwa wa imagine. Imagine it. Even people who had no idea there was a state of emergency. Ninakwira saa blind barring. Agitanga ndege gwata muini wa rwimbo cio kire itwekanirie kau marigo-ini cikiuga kago ni akwaja ni aninwo ndirakwira hindi yo coguo yo wi ha ndamumbire ciande ndaringira itikiri amathio yangethie tuthu ite kuhumuka. No, they would exaggerate. Weto ndo ndwale muciare ri muru wa nyokwa Karuku ri hindi yo ndimuohereire kiande ndina nyokwa kiande giki na Karuku ko kiande giki kingi mundu twari nake waikagia banga mairo mugwanja ni watu niwe watu tongoretie tugisemania na muthungu ngundi ya ndamuringire augire undu umwe aisaleda toke moikia roi athererire tumwiroreire au auga mutindu na githungu bũrũri ũyũ tũrutĩte kũraihu mũno mwana mũgĩcuha naguo
No cio guo ni warora ukona uri arayukia story yori. It is full of hyperboles and exaggerations. Na ni akira hiyo urumuro kigati. Hindi ya papa na nduri simuratewa we. Kira we ndware kuo. Ni atia mongi amenyire. Iwa uthio thoko ga kindu. Hindi no muthuri o twerega guthika atumitwo mbamari. Kari o watigirwo githugu. Gaitungati. Kabeke digano kiana ngire we. Ba uru ni ogemagia maundu nawe. We kira gutire bara mwaru anyue. We wawira wari ugukama. Kwanyona ni wangathĩtie gutwaragira mauirio. Matwaragirwo ni wa ndefu. No muri karagia te nginya ithe ari ngati. Kira kwanyu kwanja ngati ni kwajia semanagia. Nienda hukanire nao riri. There is that generation, the baby boomers. The X, we will now talk about the 82 animately. Twarumaga ibade o. Na kanua. Kwaje X-ire ya guru. Twarumaga ibade na kanua. Niende thire kibande gia kwa mondo. Ngiona andu ana marathwo kwaga ibande. Ngietha mundu umwe warathwo ngioya kibande kiandikitwo nduuri ngiakiria kio. Ndorio ndi wako ngiuga ndi wanyarogunga. Na ndaikaraga huruma. Ndakora huruma kona hari utara kinya Njoni saga. Kumanya iro binginya huruma ndathire mathaa 9. Ndakinya ruoro rugitema. Ndorio nie nyendete u. Ngamathi mangamanya ni ocuka kana ni anyayo. Ngagwa mwana uria mari. Ngagwa mwana ki? He manjuritia kwendetukanie. Ingere wako urore thathi. Tondo kwale na iria cietagwo government armed forces. Na kwale reu na ariera ake aocuka. Ndirakwira tondu he mundu twaruithanagia wira nake ri. Gutugu wake kwi ihoro. Rithathi amugerira. Gutu. Yakwa ngenyito. Tondu aikeirio haraihu yakwa eto ya hua ke. Metuke. Kabothaka na bururi ukato urutete kurai. Generation ino history. We will also have our say when we get to our 80s and need to sell fear. Ya mwira. Kwede twakona tulembe kokanua. Mori mondwale moru ocio. Ngwire kwanja twali nyairo pitone twekereirwo migiko. Nienda gwatirio maita mana no tonde baiyendere mwe. Ngetiria corona. Corona muraigwa tondu inywe ni uhoro mukoraga. Hayo horo ndi muhe. Ya tiri andu. Na no ginya mali ngu koraba kawe. Nie tonde ndaia methiki icio ri. Na nicio ciacokire igitongia mama guo. We kundu maciendeirie ruhonge rwa thirikari rwetagwo KIMSA. Nio magurire nyumba ici mararwirira na guku githiria. Ngwire kwanja muthenya uria muru wa Njomu arugamire agitangatha migiko. Nyokwa ndakoretwo nderwo ni ndiathi kuheo mwana. Mwana ucio ndamuonire na magego, you know we will exaggerate. Nienge coka kumuona mugiko weherio. Ndakoire mwana orari ake. No, we will exaggerate. When that time comes. We will. Murata wakwa wetagwo Karori. Ara ile maski. Container inya. Akienderia KIMSA. Akurira hau. Nangiona tari ori muna ine ndere twende pick up igiri.
We will exaggerate. Yes. We will make it hyperbolic and sweet. Yes. Tuathiato nyitete mani yuru. Musange gairania. Twethambaga moko maita 77 muthenya umwe. Na thirikari ni amenyaga wethamba 76. Ukanyitirwo seria ke ya 77. Ndakwira kwahingirwo ukihingwo makanitha mathukuru. Iyo ero letire ria hingwo kuma guka gwa kiugo. Wahingirwo hindi yo. We will tell them that story. You know, imagine Z. They will also have a story. Maka ugore marugametie rege. Izwe twari tumathi. Na tumau. Twaingirire mbunge. Nare ngwire tondo muigua gohoro. Ndio. Muthenya ucio gutire mundu warikarito atigitwo na thutha. Ndirakwira atiriri. Niye murona he muthuri wetawo wetangura ndamunyuire heici. Akejera pole kapapa toto wale wanini. Natiga ndate ile thimu. Ni monge ona nyamu yetagwo TikTok. TikTok hendio nio yaragia. Niona mundu ndethaga muno ni betia sawa akimonyoka. Ndethaga yesi. Ndenda kumwira atiriri. Ogwo muranyona koimburi ndamwenyeria. Ndamunyitangirwo ni wano matuko-ine macio. Na kigweta milioni igire ngimure. Ngemolekia. Hakiria zikuondie mwe ya gutengeria icungwa. No, they will exaggerate that story. Ndirakwira twarugamanire na cia wangu. Ndambire ngeti na ngeria gacumbari ka mbunge. Yo no magakura mahea na ngano. Ndirarugamanaga uguo na ngari cia tia ngasi. Ya ikionganyita ngacokia. No muhote uguo nywe rika riri. No they have yangu. Nejo mongethi kola gweta National Archives. Mwetie mukwa. This technology will be extinct there. Nemo kuona. Dikareta ale hata o speakers chamber. Na hindro twatongola yone rwimbo twainaga anguka nayo. Hale motugazeri wa matuko mau. Wainaga kwa nini unashubuka na ndeni lako? Yesu alilipa chuka nini? Chuka nayo. Chuka zakayo. Kwale kwali to mutinge. Twa maheta gothe makua wona ngari cia kekiria kanyaga. Mathara wona njira ya riera ni uria kwa hiuhite thi. Ona mama gwa urona haha ri. Oyo urona. Ni ambete akageiwo moko ni nyana kecia rika ritu. Tondu mauthe make na makihonge matirigane. Every generation has that event they will all talk about. In their old age. Sugar and spice and all things are nice to eat. Yes. So we are in the low back mood. Heck, do get already seen nowadays with the advent of modern farming. I don't know my yukirie metido meru. Especially livestock farming. Yes. No na ngombe cia thiko iciri. Tisio cia tene. Afana. Yes. No. Cia tene cia na mu cia rithanio wa mbogo na ngombe.
Mbogo ng'ombe na thwariga ona tucao twathi ko itu tituruhaga ne to hana tiru ndogirita tene taburi cia tene. Yes. And we have been analyzing kumenya why there is that behavioral change. They know anyamu ng'ombe cia thiko ici they are very handleable. Yes. No ng'ombe cia thiko ici actually most of them are very calm. They just eat, sleep and get milk. They produce milk. And those words of slaughter get slaughtered. Tene ng'ombe ri ni ya igua mundu uyu omwe ona giro ukoro kuore dia kamagwo eno igua ng'ombe yo. Yes. Mukamia gikoro ndari kuo gutire mundu ungi ungimehutia tondu no kuhurumure oru muno nginye kune kuhurukie. Yes. Ni amenya mundu munane wo miathaga and it is because of the environmental factors then tondu ng'ombe cia tene uria ciari wira igwo ri mahiu mari uri tigo matene maigagu. Yes. You see how these people do nice cow sheds. Yes. Thiko ici nene makagira ng'ombe wega ndewa ria no mekaga undu ucio me very serious in business ni ukora nginya kiugo giakitwo wega kina gwa kurira gwa gukamirwo na gwa kuria jaro kiugo kina nginya lounge. Kiugo kina lounge ng'ombe hari ri agatihwe komaga na patio handu irahumuka ogu na haguotera riua na cikoherwo nginya karwimbo. Yes. Na igathambirio kiugo gikorwo gigitheru kina mundu urathambia wega ni githiminde tana kiugo ri was like a junkyard. Ng'ombe cia bai karakario ni gutinda irungie tondu ni yauragia atiriri ikarire gicuru ikiwomue kana irugame ikona kurugama ni kuo easy. Yes. Riu ng'ombe ni yarugama muthenya mugima uyu ugakombeka mari already it is bitter about life. Very bitter with life. Ukimeigorera hau ati uthi kumirithia nja irathie ta ndege igathie kihuhaga andu na renji ikona ni ohorwo kioho. Yes. Kamete maximum direga kugera handu murenjine ngaigua andu mani kuaya niroaga. No, those cows were bitter. And you know the owners would know. They would sound a warning. Ai neroaga. Na kwesi gare goroki ago tukanagia na maroto. Okay, igwaro girigo. Getutho igoro. You see, kurigana hari oriri. Hega stretch. Kareji. Gatiare permeable. Permeable ne kugate no igire ke. Ruere. Ukiasema ni nao kona ine ni mwaba kuonana nayo. Kana yauti. Ng'ombe cio ikaine ngoroki. Mugiacema niria nao renji ni uhure esco. Ucoke thutha. Dingi akuruka tondu kiugo ri was an open structure. Yekirawo mabati meri haria egikoma kwau. Kana ikamero. Actually, the cow was very detached from the family. Pio. Wana oe gitoga ukiuraga. Icoke ningi ciage kuhuna. Yes. Irario mahuti makuharirirwo. Nothing out of the question is what do you call the maize jam? What have you supplements? Muthuri uturehagira igaria boirore wa vaito. Hindi yo supe ona wa ng'ombe ona ni wathira wa nyumba ukambokerio kiu. Mukarugana wa ng'ombe. Ndio ciumbe wa ng'ombe teneri. Yes. Hege ciumbe na ndimenya keumaga ku. Kia brown. Kia brownish. Yes. Na kendagio matuka-ini ma maritiro. Na gitia thimagwo. Sana kiari it was very cheap. Very cheap. Relatively cheap. Riu mundu gurite kiu nona atiritite ng'ombe ciake wega muno. Wega muno ucia na tarasi ya jojo. Kwanja ciekeirio mai-ini uguo mena micakwe na makoro ma marigo matherukanirio hamwe waigua kwanja kiambia uigone igwite wega ni kuyoga cumbi ng'ombe te ndingiagire maundu mautwika bita namo muturire-ini. Those were the first demonstrators. Na nikio yahura mundu yes. Even a stranger for no reason.
Ya ikarago gwe kono uri. These must be the people oppressing us. These are our oppressors. Igwe ni atiti muna mundu. Ni ato mawe igire mitare-ini wirutagire. Otigaga mitarethi. Kana haria oingirie ranjire. Mundu ucio wethire guthirio harurukite. No ng'ombe icio nĩ ciaigagwo ũru. No nĩ ciaikaire ũru. Ũru mũno. Ũru biũ. Kwaja ĩgĩtwarwo kũrĩa servicing ici kwa Dumeri. It was another thing altogether. No cia thikũ cia the convenience of their modern sheds. AI okaga. Iria goka. Akamihe kĩ? Kamihe mbegũ. Gwetwo mũbira. Wiri wa farm support ya goka. Tena nĩ hurumũrwo kilomita 6 gũthiĩ gũtwarwo kwĩ mpoa. Na rĩu kwaja in that state. Yes. Ya kinya bara ya thiata safari rari. We. Ng'ombe mũrukĩrĩ. Ona ndĩngĩatwarirwo nĩ mũndũ ũmwe. Hapana. It was a marathon affair. Nĩ itũũra. Ena mũruka. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũkuoya kũigĩrĩre mũembe igũrũ. No nginya akona mũndũ wa gũthiĩ akĩanagĩrĩra bara. Yes. Clear the way. No mũhaka gũkorwo na a head team. Koragwo timu-inĩ ya mũsafara wa president. Yes. Ya gũkiria bara. We andũ erie mwana njĩra we. Muge nĩ njũku. Na ĩ hali mbaya. Na head team ĩno no nginya rĩu ĩthiĩ ĩrũgame gate-inĩ ya kũrĩa ĩragĩthiĩ service. Ndĩkahĩtũke. Nigetha igirwo blockade. Igirwo kiria eto mugiko. Barricade. Yes. Ndĩgakĩre hau. Na rĩu no igia mugiko. Yes. You have to be very strategic. Yes. No ũngĩhĩtũkĩte nawe. Tondũ nĩ akira ũguo estate ĩkaga kũigua nginya njamio. Mwagiatha we ambatĩrĩra gacĩra ka renji ya kũingĩra mũgũnda ũrĩa. Mũgũnda ũrĩa ĩrathiĩ. Tondũ mostly harĩa ndegwa yakoragwo nĩ kamwambatu. No ng'ombe icio nĩ ciaikaire ũũ. No, that is why they had buffalo antecedents. Yes. Nĩkĩo ikaraga ũguo yona mweke. Ĩkagetha mũgũnda hakuhĩ wothe. Mũkĩiguire atĩ ng'ombe nĩ ĩraunire kiugũ ũtukũ. Yes. Ngero ĩrĩa mũgũkora ĩgerete mũgũnda. Yes. Mwakora ndehana tiubu. Mũkamenye hinyĩtie mbembe. Ĩna kũrũmĩrĩra matharũ. Yes. Yabĩka acio ndĩeka monumental damage. Mũkamenya kabici rĩ ĩgũcimeragia ta capsules cigatumũkĩre nda. Na nĩgetha cause community conflict rĩ. Yes. Ona nĩyagaga kũrĩa mũgũnda kwao. Ĩkarĩa kwene. Ĩgathiĩ kwene. Nĩgetha ĩrehe intercommunal warfare. Ĩmũhũrithanie. Yes. Andũ nĩ marĩhagia. Yes. Na kwandũ ma-exaggerataga. Nginya nĩ waigua ũthũ ũcio wanjĩria hau. Watũranio nginya generation nginya Gen Z mena ũthuri. Ng'ombe yamarĩrĩire mũgũnda. Tondũ gũtuĩkaga ng'ombe yatua yaingĩra kwa Samueli. Yarĩire mboga tũkĩrĩhio ngiri ĩno. Ĩmwe. Na mboga icio nama macithiĩte mũno nĩ cia magana mau. Matatũ. You see compensation kĩndũ gĩtarĩ ho rĩ. You cannot argue. Nĩ ndũngĩtũma assessors. Kahũa kau ndĩrateremeirwo ndĩrakagũrĩte gakuci. Ndĩragĩrĩte rũirũ 11 kũrĩa Mũrera. Ka ngiri 4. Nĩcio ngwĩka atĩa cibũ? Nĩcio ngwenda kũrĩhwo. Yes. Maheni. Kahũa ararehire anyitĩte na gakũnia. Niĩ ng'ombe ti ni ndĩrerire ng'ombe yanyu ĩtue. Mũrĩtagĩrĩra ng'ombe tu ĩingĩre kwanyu mũtonge na ithuĩ. Ndakiuga ndĩrenda kũrĩhwo ngiri cigana. Ngiri 4. Na ndirarĩrĩria. Na cibũ ũndũ ũyũ ũgĩkũrema rĩ nĩ kũrĩ magoti ka ngĩma.
ng'ombe nĩ yamũtwara hathara nginya thoguo akadikiri nyamũ ĩyo ĩgĩrwo nĩ broker ĩtwarwo gakĩra ekendio kana yume nyama ĩiganĩre mondo kana ĩcurio mbucĩri ĩgĩrwo thubu ĩcurio mbucĩri kwa mũirigĩre kana ĩrĩo kĩmandi but they had the right to be bitter. They were very mistreated and unkept. System wele yari kule asitrita uru mono. Yes. Vairia tie kwa muthiri. Igemanya ancestors ya maundu maria mai. Arowereria we yathia ng'ombe. No ciongerere production ya iria. Yes. Sikemanya the struggle. The scramble and partition. Ng'ombe chetene niciara kagirerio hia. Hia nene. Niciara kagirerio hia ndio itiareka guhia. You know the honing was a cost. Yes. Ciara kagirerio fiu ria sebania na veri. It's a wild cow. Na ng'ombe ya nayo yari jogothi muno nginya ni yakira uwe ka kindu gia kuhura kahura ithwa na ukimamite Leure decor. Yes. Wewe kindu gitao decor. Decor thiko iciri ni thiete ikiro nyingi and there are options. Like if you want to decorate your home, options ni nyingi. Maundu ni magini guthika mukunji guthiko you will get affordable options. Or if you want to be extravagant ni ku afford gweka atia kuriha. Oh yes. Kuriha mutaramu akurutire wira ucio. Yes. Teuro gote neri nyumba itiekagirirwo deco fata ni ndikaure. No, nyumba was just a structure. You see now structure ya rugama na egitwo na ege murango na dirisha. Yes. That is it. Na ifati ya ende wetiranagia na rĩo guo kweho ukaigua ta wako mera murango wa fridge we Muhingo. And you know, even having a bad structure was considered prestigious. Yes. Yes. Eto mire ndoro ini. And we thank God for you ara hokete nyumba cia ndoro citingetwo nyingi uria ciari. Especially this part of the country. Yes. And you know when you move around, because I have moved around, we kundu cemanagia na cia ndaka wega. Tagitaru gitagwo Nyanza haha ri. Nyanza ri. Cia kunyoroswo na kiria ri. What do you call the cow dung? Ya ng'ombe. The name. Kurua. Na kuare ugithie na ku mena ya mambatha wa hetu kugithi kuare. Ona North Coast ona kuwa wahituka maridi wa Bapteri. Yes. Iyo mambo iko. Ona Western. Leo tanari. Nyumba itiere maundu maingi ma decoration. See nowadays ni uguthie gicagi gukora nyumba ikitwo nginya wallpaper. Wega. Wallpaper teno iguko studio kanyitithio wega. Kindu githaka. Yes. Neka guthuka plywood no kone ya maturamu kana ya mavati. Yes. Tana ona andu aria mekagirira kugemia nyumba ri bakora mage magia na merchandise. Yes. Merchandise ni magia nyumba. Yes. And sometimes you will not even understand the product. Bakora tondu thoguo kuria ruta wira ri ni kwa ina campaign ya kindu kinari. Poster iria cirarehirwo kuu ri ciaga wira aracikuwa. Yes. Mwakora nyumba ngima ihurite ibandiko cia Air Arabia kana Jeep kana hair glue car activator gel. Na rurata irongeitwo kuri andu marutaga. Yes. Rwa KCC. Rutarengetwo bagiti. Rutari rurenge. Wirugima. Nimenya andu marurutaga. No, those ones were usually siphon. KCC now ni agemeria andu manyumba. Nigetha yuke kuharari. Ndu ni tutumaundu. Oguo niguo yambirie kuiywo. Package. No. Wakora nyumba ina rongira ifuro thingoro ima. Mwena uyu ungi ni mara.
Ano mara yake izizi atene ari girini wesoka uyoka yero Nyumba nyingi kwaja rugoko rwa gwitu ri. Yes. Dimenya ira tathiri ria KCC ria umaga ku. Ria ria gukonywo factory. Ukaia roro. Na we kuge kwaia go ifati. Gwecia ria ko ifati ria guthondeka nguniko cia soda. That's your blue body. Kuna blue body. No la mwigeze kumuona hata mwemea foda. Never mind. Wale no matari na access ya those siphoned merchandise. Mwata imahe dia campaign. Yes. Muko ya posters ya muteti. Ugakora ruthingo rugimane rwa kamutho na njogo ya kanu. Yes. Urugene rwa jakwe. Because you wanted something to just cover. At least utia kuona ruthingo. Na no ndo ramandekerio na groove cia mabati. Kana nyumba ne abauri. Umwe kahurirwo. Ugiruka mandikiririo. Kamandikiririo. Waigira kanyumba kau kana ka head office ya kanu. Office yake hapa. Kana campaign secretariat. Yes. Waigira nyumba okabo gatungwo ni poster ciho irie matawa kamenya DP. Mwai. Kefaki. Na dhafina. Yes. Akiamba kioge ko kiaro no mwugeta o piki. Don't know what happened to that party. To pick. Magwa osabina mukamba. Yeti akina vision ine ne ake fururi. Yari. No, but they had a very good slogan because I remember very well. Moketa kwetha geturwa kia Westlands kia MP Haron Mwau. To ikara 36. Githurano kia I think it was 90 something. Their slogan was think, work, grow, rich. That was a mouthful for the local money. Mungu atuko pamoja. Actually merchandise mu Kugemia Nyumba ri. Masi asari. Ando matiga ku meheria preference yo na TNA. Yeah, very true. Yes. TNA kwende agemia manyumba nginya murango wacuragio cuka wa TNA. No, 2012 2013 ri. Yes. The TNA branding was heavy. And you know they had quality to mashuka mauna matoire. Yes. Na muno ni aheo maingiro gongo. Yes. Ya mama toirie. Leu akora leu nyumba ni TNA na dutura. Yes. Muno nyumba ye mentio uruto. Marera tibu nyumba yake. Miaka anda itesiri. Rwere rugima ruru muroranite ukingira murango-ini ri. Yes. Rwaihuirio merchandise manyayo. Yes. Oecoka wekinya hando uko introduce kaneti keho na ngona koreu nikeherire. He kaneti gathiururukagio nyumba. Toma kwa merchandise. Yes. Na kaneti kauma manyagwo tonga wanyu kuringana haria kaneti gakinye. Length yako. Kuma iguru. Remo gakinyagio mbica-ini. Reu mwako ni mureigua kimondo. Gakaruru kaginya the. No, huo sasa huko ni kujiweza. Waingira nyumba yo ginya ni waigua an aura of wealth. Neti ekinyete thi. Korazesa. Tinyo banyike cia neti iyo. Abana. Look at the seating. Ngima kuma iguru ginya thi. Yes. Neti theri. Yes. And some of the bachelors who used to live in Nairobi, na magemetie nyumba yao na neti icio matiacokire kuwahika. No, that net was something else. Look at the upgrade kuma merchandise ini. Do ya huragirwo na micumari ya iratu.
Na muthenya wako mi mount was like a yeah na to tore monta bathia cia mathabahu kanyitio kagathwega straight no kahurwo mucumari. Yes, it looks like a veil. At least riu ni akona uniformity. Yes, na riu gwatiga kuona ru ruthingo akonerwa mahiga. Exactly. Riu ukona kindu kingi ukonerwa bathia that net cikwari cia yellow cia white cia red pink. Yes, never mind, they used to look shady. Gracias, feo. Okorata waingira suitcase. Tondu itecirio na o kaneti kariku. Neti ciauma iguru cikagwa. Hena ya hiti nayo ya metha ya ndiro. Na nyau ni ahurũkagia cuĩte na neti ĩyo. Rĩu gĩoka kwenda kinora ndwara nĩ kũhurũka. Rĩu na nĩngĩamũtĩria delicacy ĩcuĩte na bathi ĩno ĩhumbĩrĩte ndiri ona hau makĩndũ hau igũrũ. Majenzi hawezi na uwezo. Sijua. But they looked very shady. Na ndio kwekea kirago mena na mwe makaroria makagucia ceiling wana hata we suitcase. Kuri mekira kinya ceiling ya kaneti. Na magatigia provision ya gugekira barubu.